Karbi Anglong District Administration of Tumpen, Rabha Divas Ame, Kapaman Pon. Hamren Karbi Anglong Thomas Council Branch Secretariat along Karbi Anglong Thomas Council Work Department, full-fledged dopo. Chainong kang huver at tumapan pini Chainong ahem puatum kacheneb dunlong. Karbi Anglong Live Prime Time abirta long penelisami beauty pepi pini birtang tonpen arjupanitha. Pini vosi ka chikloni phai inquiry Karbi Anglong District Administration pen chipatir piponsi Rabha Divas mate arni kethe ame sarsing teron langkung habi memorial town hall dipholong kapaman pon. Labang suarni kethe kapiman ponahut aprangsi Bisnu Rabha amohoralong melur kaisi kachikimosai dengpon. Laso Melong Karbi Anglong District Commissioner Madhumita Bhagawati ACS Karbi Anglong Thomas Council EM Prabhat Chandra Taru Karbi Cultural Society KCS Amepu Chandra Singh Kro Laben Rajiv Kro Karbi Senior Actor Tum Chitong Dun তেখেতৰ যিখিনি অৱদান আছে অসমীয়া গান সাহিত্যত আমি সেইখিনি আমাৰ যাতে নৱপ্ৰজন্মই আকৌ শিকিব পাৰে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ যিটো স্মৃতি তেখেতৰ যিখিনি জ্ঞান ৰাজি সেইখিনি আমি যাতে প্ৰচাৰ হয় হেতুৰ কাৰণে আমি ৰাভা দিৱসটো পতাটো খুবেই দৰকাৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে জানে আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেজপুৰত তেখেতৰ ঘৰ তেজপুৰ কলিবাৰীতে হয় আৰু তেজপুৰতে আজি ৰাভা দিৱস পাতিছে আৰু KCS Amepu Chandra Singh Kropen RD Dojot Bisnu Rabha Alamjer Than Pajir Midun Bisnu Rabha ke Arkoi Achiklo Niphai Kreke Thomarni Parokreser Kebra Sir Kepaningkan Bangladesh along Risi Amahang Kethe Lapena Sang Tet Ki Amingkan ke Parokreser Kebra Tro Kebra Sir Keb Vosi Kachiklo Niphai Inkoi Tejpur alongri alongsi Amek Chilo Bisnu Rabha ke Inut Culture Anat Paprang Nangji Pukemang Thip Abangpu Lancho takalisi lunjer kikan arjan kihi toklanga mulapen inut rat chari anat RD ke doklonga bangphu mayalong than pajirmi tekang Karbi Cultural Society pene peneng talon tonji param dan uneda les taprang prangni jung talon bom kises pene jung talon ponitum nang talon pono pa nili jung sitame jutang juba la sulun lam la bangso ka chini kilo nange cheng bangke la kolagur bisu pasar rabha lun amokha pensi nilita lun ardi bang ekacin yang ngecek. Isi alam bang pulte Rabha Divos kil tum Karbi penta Rabha kihai ke Karbi fan ta keningji alam tidung alam do di ele tum asam long ri ke du ceng ke wang ceng abang fu pulte laso keningji abang ke Rabha kolagru Bisnu Prasad Rabha hello lasi alang lifan respect ke pi fan stami pini si awar sai mate ladak di fu tahun holalong kibipon la itum is Karbi Anglong disi kai pi tum pen patir pipon si ladak Rabha Divos talon pon lo Dipu pen Govintiso Karbi Anglong Live Karbi Anglong Thomas Council Hamren Branch Secretariat along Amatsi Karbi Anglong Thomas Council Work Department along Sonsuria Sai do anta Klempon Popusi Soromai Timung Pipen Lamthi Paklang Pondo
West Karbi Anglong District Ahempi Hamren Rongsupi Karbi Anglong Thomas Council Branch Secretariat along Ajir Ding Kluipen Sai Hem Kang Thai Dang Thangnat Ning Kache Themo Vedet along Pini The Dunga Birta Kimi Klangpon Hamren Karbi Anglong Thomas Council Branch Secretariat along Son Surya Kam Setame Diphu Rongsupi Paledam Dipin Pen Sai Kapichun Pon Unje Lamthe Executive Engineer Sorumai Timung Pipen Lamthe Longpon Kidam Tang Havararat Kaningrian Parta KSA tum Kartok Lot Pen Karbi Anglong Thomas Council Kichari CM Dr. Tuliram Nong Hang Alam Toy Hipi Pen Pini Karbi Anglong Thomas Council Work Department along Executive Engineer Sorumai Timung Pi Assistant Executive Engineer Technical Controller Banghini Sangpi Lili Sinar Pipen Jirong Rong Piatum Sai Hemalong Chivang Pen Kidu Thipen Sai Mo Doan Hamren Branch Secretariat along Si Kam Kiklem Ponjiapan Pachini Pon Puthot Pining Surini Ra Ingko Rapli Karbi Anglong Thomas Council Foundation Di Kitalon Ponjiapan Diphu Taralang Sualong Si Kivangji Vosik Nipai Ingko Ragithom Kibi Ponjiapan Pathik Tanglo Ni Penke Diphu Long Karbi Anglong Thomas Council Work Department Full Fledged Kiduason Si Hamren Karbi Anglong Thomas Council Branch Secretariat Alongta Do Popusi Phirangkia Thengno Executive Engineer Sorumai Timung Pipen Pachini Pon Labangso Birta Kilong Jok Chirok Togara Tumpen Karbi Anglong Thomas Council Kichari CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Akiro Pipajirinti Karbi Anglong Autonomous Council Works Department Laso Department Sinili Tum Ladak Full Fledged Kan Nizi Pan Non Nili Tum Kachisik Lo Lapen Bori Bom Lo Aku Foundation Day Banke Itum Karbi Anglong Autonomous Council Foundation Day Banke Lake Pininga Banke Centrally Si Padu Ponji Pusi Authority Lampandak Lo Lasi La Banke Taralang Solong Siduji Lasi Ladaga Banke Centrally Si Kuripo Mane Hamren Lapen Diphu Mane combine lo Padura Pet Pusi Taralang Solong Padura Pet Pusi Authority Ahim Pen Pandak Ponlo Nada Hamren nama kenon nasubang pavedet po. Pininga banke kacini duna tengke ladake avedet po. Water siputu office banke lake aban office mati lasi la banke asap onilitum tachi semar la lasi la semar ejat pensi nilitum ini pon populo ladak kam daklem pon populo. Non foundation day apipen. Hamren Pen Danyaling Hi Karbi Anglong Life Kam ki claim sila tum joy ki pen chulong nang ji puma thatum kaheng no sai ki claim pen ajok ki sung nang koktitilo Sonsi Parokhoa Police Outpost ki parlo denarong sar ki eringti arong amikar ang jokrua hema chainong ki damtang ni phai cleaner ke pajwa por inu chainong kang huver bangphu arun be po bangphu ang jokrua hem a chainong inghu dam detsi haldiatian ki joraphan pondetlo ang jokrua tum Abang adap hai chibai tamjia phan chainong chiria hut kiko kadim pen avidetlo laso jok chainong chiri bomsi ha haldia tian ke jordam den adim an achainong aphan che theglong loksi hada kinam dunbe ka tumpen nang than dun si achainong nang ke jor abang arun be abang pusi nang ke jor tangka ta advance bidun etlo pusi pachini dunlo laso phi ang jok ro tumabang arun be phan ritar lipsi nep ingnang check pen aphi Parokhoa Police Outpost an Lamhoi PC Arun Bephan Dokmuka Police Station an Vandelu Pusi Pachini Pong. Polo China kang bo kasi dagan na Nang li tema sa no. Li hama sa no. Mantulo kang bo. To besi kang bo. Lagi kan mom. Apor kini junde ada kang kang ke lang lo bidara matin ki China bo dar kon te dale hai ke baidan ki tulo China ke lang lo bidara. Ito ko long kan ba. Ito ko long kan. Dia bo ito tabang ko sa panang tulo hai ta dak ki ko nang bini hai ko. Nang bini ko kan ke Pot ne siko ka bang ka bidala do ko lang ke ako apia ke ko bang ka bidala pia ju bang ke. Mani ke kang tuma me na bang ke non ki klang ke urun kasan urun be si. Na mate. Kunarong solo. Ani non ke chini dun delang. Kang hupon be ka amunit arong ke konan ni. Sar ke erong. Sar ke erong. Sar ke kirong. Kirong dagen gong malam. Den gong malu. Ito nali tum na so chay nong kusan sa chilong chulok lo. Nili tum na so chay nong chilong ke la puchiri dun bom lo api thek nong trip jal he na si ke ponji ma puchila dun bom lo mar ne bon check lo. Kuna lo lo. Dakan no kelong ke haldiati. Gurja hem. Ko ana por lo kelong.
nitum kile apor bang si jelang le ko anak por ne ta chai nong bang dak sikilong la hal hiat si la chelong ban ke la tum de ko pidana sanan ke la mi ya tum bang la tum ta hakalam sina thanon he kilong pen ke urun si ke ban ko dale he achai nong paisa ke than se en dalo da yang natang ini kan ke la non di nami tumte da kana long ke bang nami tumte ladak ke bang ke nili tumke ajat pen sitame hala ke chong khan kanang ne pinang pong ke nili tum hata hormona pajok pidu nang po kolam si ke bang News report Carbing Long Life. Karbi Anglong Tourism is pleased to announce a career counseling session for the hospitality sector on June 15th. This event aims to provide valuable insights and guidance for individuals interested in pursuing careers in the hospitality industry. Don't miss this opportunity to gain expert advice and explore exciting careers possibilities. So do join us and take the first steps towards a rewarding career in hospitality. High Secondary School along Pini, Bisnu Prasad Rabha Phan Kachiki Momai along, Karbi Anglong District Commissioner Kachetong Dun. Pini lake Bisnu Prasad Rabha Divas Arnilo, Bangsoni Tike Langjun High Secondary School along, Karbi Anglong District Commissioner Madhumita Bhagawati Humridamsi Rabha Divas Paman Pong. Alang linang kahumri pon lake kedam tang bunot savahut, Samilangso Education Block Pen Pardunron, Ningkan Kithoman, Grade A Kachipalong Dun Thek Apu Taxi, Bangso High Secondary School along, Nang Kahumri Pusi Bangso High Secondary School, a Principal, Jivan Chandra Bhuyan Himpen, Nang Pachini Dun. Adibo Ujapan Kura Jiladi, Artekate Pontipo Zolon Kuripalai, Ta Kongi to Kobu Kurisile, Artekate Amak Divinda Donor, the Haparam Hodisle, or Ami Yak Jikini Homosar from King Hoyasu, Quality Divisional Garne, Etukane American Memorandum Submit Kurisu. Ada baiknya tariknya setiap tapi amat respons kita jika anggarannya karena asah bani bisa. Kahumri dam hudisi hinpen Bisnu Prasad Rabha Phan kachiki momelur kaipon. Bangso phi theng piaklim so ke ejai me dengpon. Lapen students tumaphan rong thong kep so se theng piaklim ron pondo. Bangso phi Bangso High Secondary School along smart classroom pen danglok. Teacher Roman Parta kuson si class ki thanma langchari padopon. Teacher tumpen chingki che than pondera pialang li ke wangpen ki theklong anason mission pu visiting register long signature pitikangsi mission pen chipadi pon. Karbi Anglong district tinita block of aspirational block buli government of India select korise tar bitor Nilip ase Rangmongwe ase aru amar iate Sabelanso block ase gotike ami asolte eta notun eta idea korisu je eta block day korisu je protek blockate ami jodi jao aru he dinahon jodi ami dhok kisuman amar tate indicators ase 100% achieve koribo lage. So block day pate ami bhabisu ane mission mode jodi ami he indicators kini ami olopo agbahai dibo paro kisuman dhok 50% hoye ase ami jodi aji goi 60% to koribo paro ba bodhai dibo paro. Dong Mukakpen Semsing T Carbing Long Life. Kidam taning kanahud India Prime Minister Narendra Modi pen International Yoga Day kitalon ponasonsi nonakire jivo signify inkorai siarnike International Day of Yoga Share Kashmir International Conference Center mate SKICC Srinagar longsi kitalon padopon po. Lason sin nonangkele jivo signify inkorai siarni International Yoga Day kitalon ponjephan India Prime Minister Narendra Modi pen Share Kashmir International Conference Center SKICC Srinagar longsi kitalon padopon po. Lasolong Jadhav Minister of State for Ayush Independent Church pen KN pon athipi theme Yoga for Self and Society mate yoga exercises ke imithang phan ale na pen
Sumindar phanta ali pusi International Yoga Day aphan athipialam en ponlo. Pinap International Yoga Day kitalonalong India angkang pialong kidu anararatum sitame International Yoga Day kitalon dun Japan Indian Prime Minister Narendra Modi pangdakpong. Nason si Karbinglong angkang along kidu anararatum kitalon dun Japan jisik ponintim. Lapen tim Karbinglong ki Japon Karbinglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Long hangatumpen tame Kasa Stadium along kitalon padupon Japan jisik pondo. News Report Karbinglong Live. Pinia birta kala pansi kang ton poniglo kardong.